Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, turi mu masaha ya nimugoroba. Turi ku mugoroba wo ku itariki by'umwihariko 24 z'ukwa 12 2025. Birumvikana n'amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba tugarukamo. Ni inkuru nziza ku ruhande rw'igisirikare cya 23, ariko kandi bikaba amakuru atari meza ku ruhande rw'igisirikare cya FRDC. Turaje tubyinjiremo mbabwire impamvu y'ibyo. Turaza by'umwihariko kwinjira mu bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari ya Uvira, tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze. Ndamutse mvuze yuko byasubira udubi nago naba nibeshye muri rusange. Turaza kubikomoza tubabwire uko byifashe. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko bihagaze, kuko hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ariko ahantu bita rwose hano muri teritwari ya Zabaraka hitwa za Fizi, imirwano yakomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kwinjira mu operation menshi, niyo mpamvu ngira ngo rwose kabisa muze kuba tayari kugira ngo ibintu tuze kugenda tubyinjiranamo 5 kuri 5. Turaza kubabwira yuko na makuru anyezaho mu kanya agaragaza ko Amerika yamaganye isubira inyuma ry'ama 23 mu mujyi wa Uvira. Muraje mumenye ukuri kwa nyako, mumenye se mama 23 yaba yasubiye inyuma. Turaza kubabwira yuko kandi AFC mama 23 yafashe teritwari ya Warikare, nyamara ibi bintu narabibabwiye. Ndababwira ati muri teritwari ya Warikare nyamuneka ibintu uko byagenda kose bizakomera, bizahindura isura. Zone ya Warikare iraza kuvamo General Guido Shimirayi, ntabwo byoroshye. Turaza kugaruka by'umwihariko ku rupfu rw'uwitwa Lieutenant Colonel Manirakiza Patrice, mbabwire by'umwihariko ibyamubayeho. Uyu nguyu yarayoboye imwe muri batayo zikomeye zarwanaga by'umwihariko zihanganye na mama 23. Turaza kuba tubikomozaho tuyiva imuzi ni muzingo. Fizi imirwano ikaze ahitwa za Kirundwe, abaturage barimo barahunga, ibintu byakomeye. Turaza kuba tuyikomozaho tuyiva imuzi ni muzingo, tubabwira uko byifashe. Ariko kandi turaza kubabwira amakuru tumenye yihutirwa y'abantu marenga 20 biciwe ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Zambia. Ukeneye kumenya ibyo gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi abirimo biraganira, murabizi yuko ibiganiro byabo biri kujya imbere. Turaza kubikomozaho tubazanira zilita report risase na Magelohi. Turaza kugaruka mu misozi miremire y'Iminembwe tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze. Ariko kandi turaza kuba tugaruka mu bice bigiye bitandukanye byano rwose za Uvira, za Mwenga, tubapudetinge. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugira tubabwira uko byifashe. Nyamuneka muze muri benshi rero kugira ngo amakuru tuze kuyabanamo. Munyemerere rero mite ninjira mu makuru mu buryo bwihuse, kora like, kora subscribe, sharinga kugira ngo tugendane neza. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo niyo nkuru mpereyeho ikomeye cyane hano, ryafashe igice cya Ndulamo agerere muri groupement rero ya Rubereki ni muri teritwari ya Warikare. Abaturage rero bo muri kara gace bavuga yuko Ndulamo yafashwe mu masaha ya nimugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo tariki ya 23 z'ukwa 12 2025. Ubuyobozi rero bw'akarere bwamaganye bikomeye ibikorwa bishinza AFC 23 guhonyora amasezerano ya Washington DC cyangwa se iduha agamije guhagarika imirwano ndetse no gushyiraho inzira irambye y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi rero by'umwihariko bigenga mu by'umutekano n'imibanire mu miryango mpuzamahanga bavuga yuko ifatwa rya kiriya gice cyo muri Warikare ari ikimenyetso cy'uko inyeshyamba zikomeje kwagura ibirindiro byazo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bitewe rero n'abasesenguzi basaba yuko rwose abahuza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari bakomeza gushyiraho igitutu kugira ngo impande zombi zigabanye by'umwihariko gukomeza guteza amahoro make cyangwa se umutekano muke. Iki gikorwa rero kije mu gihe amahanga akomeje gukurikirana bya hafi ibiri kubera mu karere ndetse amahoro n'umutekano muke ukaba ukomeje gufatwa. Ubu tuvugana nyamuneka Ndulumo tombe muri groupement ya Rubereki.
nyemera duhita dukomeza by'umwihariko turebere hamwe ibya leta zunze ubumwe za Amerika iri kuvuga ku mujyi wa Uvira mu gihe benshi bari kugenda by'umwihariko nabo bivugira ibyabo. Leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko zagaragaje impungenge zikomeye ku cyemezo cy'umutwe wa M23 cyo kuva mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mujyi rero uzwi nk'umwe mu ifatika ry'ubukungu mu buhahirane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu bihana imbibi by'umwihariko iby'u Burundi. Itangazo rero ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bwa Amerika rivuga yuko iki gikorwa kitaragerageza neza icyerekezo cyo gukuraho amahoro arambye, ahubwo kikaba gishobora kugira by'umwihariko ibibazo giteza. Amerika rero irashimangira ko ibisubizo bikwiye byo guhagarika inzira ya politike binyuze mu biganiro bihamye, aho gukomeza kwishyikiriza ku ngufu igisirikare. Ibi bije kandi mu gihe abasivile benshi hagikorwa ibikorwa byinshi by'ingaruka z'intambara hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Washington kandi yasabye impande zombi kubahiriza amasezerano mpuzamahanga, kwirinda ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu buryo bufatika. Ariko kandi nyamuneka ibintu byakomeye Fizi, nyemera mpite nkwinjiza mu kibuga cy'imirwano mubwire yuko imirwano ikomeye cyane ifizi, imirwano ihanganisha M23 MRDP twirwano yongeye kuba nyamuneka. Ikaba ari imirwano rero by'umwihariko yabaye ahitwa za Kanundwe mu misozi ihana imbibi n'umujyi wa Makabora ni muri teritwari ya Fizi. Amakuru aturuka muri kara gace yemeza ko imirwano yatangiye mu masaha ya kare by'umwihariko ya mu gitondo, ariko ikaba ari imirwano irangiye igisirikare cya M23 cyitwaye neza cyane. Bikavugwa yuko rero ibikoresho byinshi byabashije gufatirwa muri biriya bice ndetse imbunda z'amoko atandukanye zikomeje kugenda zifatwa mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi bikaba bigaragaza neza yuko rero nyamuneka ikibuga cy'imirwano abahungu baraza kugomya kugicurikira kuri FARDC. Sibyo gusa kandi ibikoresho byinshi hano byafashwe, imbunda z'amoko atandukanye zafashwe. Ibi biragaragaza neza yuko ari intsinzi ikomeye igisirikare cya M23. Ariko kandi ku rundi ruhande ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugezi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'umwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari yobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda
gukomeza gushyigikira umutwe wa M23. Mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu
ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele, hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga
umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi, yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo iyikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira amahoro n'umutekano biboneke kuva rero umwaka w'2024 muri